Masih spesial kanggo keluarga besar Hajat. Kerja bareng Ababil Production, didukung oleh Hong Air Radio Sound System. Dek, minta 50 ribuan ke mama tuh dek. Sekali-kali sawer sejuta deh. Dudu saking akulah ngerebut cinta wong MKS tapi senyatanya durung bisa kenali. Umpama cinta bisa dicegah, perasaan ora beda. denok sah. Aduh. Pajak gening ditukar kon pajak. Ayang nu ejo. Audi CS. Mana Audi CS aya Udi. Aduh, bos dekos. Mungkin wis terlanjur kula demet laki lebar. Ala leuleus. Senajan buktine batin terasa hancur, bisikan cinta wis nempel ning dada, sing gawe kula ora berdaya. Ibu Hajat MKS. awur, Ibu Hajat. Iya dia bener, awur dia bener deh. Ibu Hajat. Dede Sunah, Ibu Hajat, keluarga besar Hajat awur. Ahli waris. Enak mas. Sing gue lagu di kodok manis pak. Iya. Di kodok. Akon kita. Aduh. Bos dekos. Pak boleh dari bawah apa itu ya pak sawernya pak. Kakak kula pengen kesanding Pak Hajat, senajan durung dikawin. Pak Hajat kula rasa prihatin. Sekalian Walau wis ana ikatan batin. Tak kayak jerok ini jerok. Iya, keluarga besar Hajat. Namun cinta bisa diukur. Jelas nyelang lagi nih betul. Henry. Oh bos. Sipati wong wadon gampang nangis di kodok lana gampang ketuwon. Wong damai durung kelar. Goyang lagi yuk. Mungkin wis terlanjur kula demen bebas. Senajan buktine batin terasa hancur. Calon pengantin. Bisikan cinta Calon pengantin. wis nempel ning dada, Calon sing pengantin. gawe kula ora berdaya. Calon pengantin awur-awur Calon biasa pengantin. memang. Calon pengantin. Loroan awur-awur calon pengantin. Iya uwis. Ya dorong. Dobrun. Ora lah. Oh, oke. Lagi ngecilin. Oke. Iya. Calon pengantin.
Orang di awur deh di awur. Ibu hajat, hajat ibu. Le. Ibu hajat, ibu hajat. Rongokaken sayang. Namun cinta bisa diukur. Pengen nyelang lagi nih batu. Akula sipati wong wadon gampang nangis lara gampang ketun di bonus wong dapat dulu kelakon dudu saking pulang rebut cinta wong sing tapi senyatane durung bisa kelalin umpama cinta bisa dicegah perasaan ora beda pilihan. Doi pajak doi udah nuhun hatur nuhun keluarga